croesawu ei noddwr. Mr Roland Williams o Gwmni Yswiriant Greenlands. In the Welsh Cobs section, we are welcoming our sponsor to the Yn ôl i'r gogledd, mae'n tipyn o waith i gadw lan ar y cylch yma bore yma. Dri adran yn cael ei berniadu yn y brif gylch, ond nôl â ni i'r gogledd i weld Roger Davies tu flaen i ni. Brydfa Hywi yn dod i diwedd berniadu y dosbarth nesa tu flaen iddo fe, yr Eboles neu adferch 2 flwydd. Of your insurance requirements. Felly diolch yn fawr iawn i Greenlands am noddi adran y Cobiau Cymreig bore yma. 8-9 dim ar hyn o bryd ar y brig. Thorny Side Precious Little Model. Thorny New Side Precious Little Model. Thorny New Side. Da iawn bod llygiad dad ydi. O'n i ag eiffe aros na. Wrth gwrs, o'n i'n trafod yng nghanharach mae'r partyn o ferniadu. Holl bwysig, cadw'r ceffil ar ddi hun, efallai dino fel an. Odi. A mae Declan yn meddwl bod e wedi cael e, mae rhywbeth yn gweithio fe, bod rhywun wedi gweud. Mae'r het wedi diosg. Dyna'r gorau. Thorny Side Wide Precious Little Model. Wedi cael ei fagu gyda John Gray, wrth gwrs. Thorny Side The Kingpin, y march, ac allan o Thorny Side Peggy Sue, y gaseg. Y gorau o'r Eboles 2 flwydd yn farn Roger Davies. Declan Davies yn trafod y ceffil? Odi. Ie. Yn brofiadol. Ydw i'n dangos ar rhan John Gray sy'n perchen yr Eboles un mae? Odi. Okay. Le mae Declan yn dod o? Llanelli. O. Ochrau Llanelli fforco. Yna bleser i'w gael y garden yn dy law ar diwedd yn dife? Ie. Mae'n siwr bleser. Lle di yn adlyd yma bach. Y Declan disgwyl eitha cool yn diwe. Odi, mae fe. Mae fe'n brofiadol, mae'n gwybod beth mae'n neud. Ie. Cadw edrych, achos mae rhaid cofio wrth gwrs mae yna gannodd o ferniau tu fas y cylch. A camerau. A'r camerau. Rhaid cael y llun holl bwysig i gofio. Ie. Ydy, mae hwnna'n wir iawn. Wrth gwrs, sy'n falle bod e ar werth, tymod. Falle. Lle bod y perchynog newydd tu fas y cylch yn meddwl, ydy, mae hwnna'n geffi neis. Yn ymfarn ni, dim yn barn Roger Davies yn Neu falle byddi ar dudalen flaen y papur, falle. Falle, wir. Does dim un wath na cael llun sydd ddim yn reit. Nag oes. A colled nhw hyd. Odi. A weithio fi'n edrych pam brynes ti hwnna. Ie. Ni'n Clingim Lady Hetty stan ni'n ail. O, i fe? Gan Giler Boas, allan o Clingim Rosa. Sy'n perchen hwnna? Bethan James. Da iawn, Bethan. O ffordd Abergwaun. Bethan o'n wefan o rhywun tu fas y cylch. Mae rhywun yn atgofio i'w tu fas. Mae tipyn o ryddhad, stan ni'n meddwl, erbyn hyn. Dyna ni felly, there we are. Congratulations to the winner of the 2-year-old free class in the Welsh Cobs section. A dyma ni, o dan y berniad Roger Davies, y gorau o'r dosbarth yr Eboles neu adferch 2 flwydd. Thorny Sidewise, Precious Little Model. Fi'n siŵr bod hi'n precious iawn i John Gray, y berchynog. Yn dosbarth 2 flwydd oed y Cobiau Cymreig, John Gray gyda'r Thorny New Side, Precious Little Model. Hefyd yn mynd adre a thlws John a Carol Riley o Australia. So for you marking the catalogues, we're on page 202 and 203. So first was 890, second was 895, 9. So in the Welsh Cobs section, we are now moving on to... So dyma fi gyda Dex Davies, di brofiadol iawn yn y prif gylch yma yn Sioe Llanelwedd. Very experienced handler here. Dex, does the feeling of winning the Royal Welsh ever lose its sparkle? Oh, no, it's such a big show, and to win it once is something, but to win it a few times is it never gets old, like, you know. So.
was a fantastic feeling. And this one, not your own horse, you're producing this on behalf of the owner? Yeah, John Gray, Thorny Newside, is his filly. Second time she's been out this season. First time she had first and young stock champion. So this is the second time she's been out. No pressure in the Young Stock Championship later on then. I know you're busy and you've got another one going in, so many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr.